तौजरी मियंग ताबिरिबा पुनमकपु तराम नोक्सरी अहानबदा मरुइबा पाउ साबलोइद्रिबा थोंग अमा चेक्थरकपदा मियोय तरेत सोक्पदगी लाइकनख्रे हौजिक मपुंग ओइबा पाउ पिजरी ngasi ayupung nipalam taba matamda Jiribam police station gi manung sanba police station dagi kilometer kuntaruk rom chatlaga laiba Gwakhal haiba mafam aduda sabaloi driba thong ama tektharakpadagi mioi taret sokpada laika nakre asokpa sing azu Borobekra health center amadi Jiribam district hospital da laika nari makoi singi marakta ka hena sokpa yauri thogdok adugi matangda police na thijinba hukre Lambi! Ha? Apa sih? Masle. Mau mati dah. Inci ini hendak fungsi sini. Aku makan aku boleh kau. Aku bukan ini. Muslim singi senglaba thoram ama oiriba Idul Zoha gi thoram ngasi Manipur gi mafam kaya da su pangthoknari Masjid Rota laiba Sadar Bazar Jame Masjid Managing Committee na sinduna pangthokiba Idul Zoha gi thoram aduda Managing Committee gi President Muhammad Muiz Ali Secretary Muhammad Abdus Salam na maru iba mioi sing oina saruk yaki thoram aduga mari lenana Imam Ziauddin na mafam kaya thamlakli Islam dharma ki oina sawaraba numit asi Idul Azha ki numitni mapu gi damakta aikoina nama sonjai nama se solaga mapu da ikoi khuding pi pabasi kopi na ikoi thawni jaba dumun numini harbi numin sa mayam puno pullaga ari le ta puno samina ba mapa ma ta pokpa masuna amugumna puno samina na ba amsung hek laiba khudimba jati bijaji khaidana amma toina sami nungsina na samin thangmin na gi adu mapo numi sai kunga se pangthok sabadi Idul Zoha gi thoram andro kendra gi manung sanba yari pok ning thaunai idiga lampakta su pangthokhi ngasi ayupung nipal tabadagi hauna miyamna mapugi mingkhai sonduna duwa tawkhi tungda kabarstan da chatuna laikhidraba singi mafamda kathokpa amadi thauni ba pangthokhi Idul Zoha gi thoram ga mari lenana Alhas Maulana Abdus Rahman khulakpamna kumphai asina nakpada kunda minari ba jati khudingmak nungsi chanana laiminana ba mapumagi mafamda thauni minasi aikhoi khudingmak nungsi chanana laiminaba lamdam ama mapu mana pinabibo oirasanu haiki Aikoi Manipur da laiba Parja miyam Musalman Mitai pangan tribal ichinnaw amadi India ga iba manungi da laiba jati khutimak ichinnaw khutimangna ingna santi oina mapung phana Dailong damakta matam chubada aikoina Allah mapu mahaki magaida Pasna taujari aduga tamam dunia da prithvi da laiba aikoi mioi ba haiba kun aikoi dam kasu inna tamna shanti oina leinoi damakta Allah bu hakem phanda aikoi khai kutumangna dua taujari Morida su Idul Zoha gi thoram pangthokre Morida lairiba Islam dharma chatpa mioi singna masjid ta anganba ayukta gi hauna lai khurumba lakngakhi Amaramda numit asiga mari lenana sanasam Dinesh Kauba mioi amana Morayangbi awang lekai da laiba Muslim singda Idul Zoha ga mari lenana sana thaknaba polam sing yanthokre Kumbi kendra bo asang amantana thanba kendra ama ohenna pandamda chatkiba August ki tang amadagi hauna kendra asigi mafam kayada uthabagi tabak jatharak padu ngarang loisin kre Development Youth Club amadi Green Revolution Campaign Committee na sinduna kumbi laibung makhong andapta pangthokpa thawramaduda MLS Bira thanga kendra ge MLS su oriba PDA gi chairman T Robindro yauna mioi kayana saruk yakhi kumbi laibung makhong mandop ki akoiba mafamda su uchara kaya thakhi tang amadagi hauna tharakhiba usingadu mapung marai phana ba chenagadoriba mioi maridasu MLA na chamba khudol potpikhi MLA S Birana wana thakhiba usingasi mapung marai phahan baibasi praja singi chawraba mateng lei uning thina tharabasu makhoibu mapung marai phana ba ngakpi senbidrabadi u thabagi kanaba phangloi haikhi
इम्फालदगी चुराचांदपुर फावगी लंबीगी मफम कयादा चौबा पोटहोल कया लैबा अमदी मफम खरदा काहेना लंबी फत्तबदगी मियामना चथोक चसिन तौबदा खुदोंग साद्रे अमदी एक्सीडेंट थोपदगी मिसिमिना यावरे हाइना ISTB ना पाउ संदोखरबगी मतुंगदा मरी लेनबसिंगना हौजिक पोटहोल सिंग मेनबगी थबक चथरकले पोटहोल मेनबगी थबक असिदा नुंग अमदी लेंगोय खक सिजनरगा मेनबगी थबक चथबना पोटहोल मेनबगी कानाबदी लेट्रे मेंसिनबा कुइद्रिबा पोटहोल सिंग अमोहन्ना कायरकपा मफम कया यावरे मणिपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर AP पांडे लोकथो हाइदुना मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन अमदी मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टाफ यूनियन ना निमित मरफु हेना खोंजंग संगसिनखिबा असिना यूनिवर्सिटी असिगी लैरिबा क्लासरूम अमदी अतै ब्लॉक सिंग सोलोंदना लैरकपदगी यूनिवर्सिटी असिगी मफम कया मोंगसोंग अमगुम लैरे यूनिवर्सिटी असिगी संगफम मनाक्ता लैबा यूनिवर्सिटी मनुंग खक्तदा सिजिननबा थंबा साइकिल सिंग मतम कुइना सिजिनदबदगी मफम अदु हानागा यंगनबदा अचौबा अहोंगबा अमा लागले डिपार्टमेंट अयामगी चंगफम सिंग नापी हौगतले अमदी डिपार्टमेंट की लैरिबा का सिंग मतम कोइना सिट सेंगदबना नोंग नोंगगी मोट पहंजिलकले हौजिक मरक थना ब्रेक अमतंग लौजरी Enjoy the tastiest bread in town. Manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Hakchangi labor sorakpadagi kuchu sinaktaba, hakchang chuktarba, tumba chaba yaraktaba, khong hama nungayaktaba singidabak, amatta ngaraba upagi, Jolib syrup, amasung Jolib capsule with changi sinabiyo. ब्रेक तुंगदा तरामना ऑक्सरी मखाताबा पाउदा पुमलेन पाता संगायोक यारोय पुमलेन पाट कंसी हाइना अरोंग खुनौ हाइबोक कैदोंगबी यूथ फिजिकल क्लब अमदी मेरा पाइबी लुपना वाकत मिफम चथखरे मफम अदुदा संगायोक यारोय हिंगनबगी लंबी मखाताना पिबियु हाइना नुपी अमना फोंदोरकले दामना सोहंदुना इसिंग योकपीदना यामना अवाना तादना लेजरिबा खुंगंग अमनी मयाम सिगी चक्ताभम ओइजरिबा खुंगंगसिदा संगा योकपीबा तारगदी मयाम प्रजा सिगी चखाव फैदतपनी दुन सरकारना चंगसलैबा खोंजंगजे अथुब मतमदा हंतोकपियु हंतोकपीदबा तारगदी प्रजा पुमनक मन चंगसम खोंजंग अखोय लेपचदना चंगसनजर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वॉलंटरी एसोसिएशन मणिपुर नाहिबोंग पोपीदा लेबा लेहाउ थाबम रासेश्वरी की इमुंगदा लुपा लिसिंग तरा मतेंग पिखरे रासेश्वरी की मचानुपी की लारिक तमनबगी थागी लुपा लिसिंग मंगा सही अमगी ओइना पीरगनी हाइबगा लोइनना सोलर होम लाइट सिस्टम अमसु इमुंग अदुदा खुसिनरगनी हाइरे अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुक साबलोइद्रिबा थोंग अमा तेक्थरकपदा मियोय तरेक सोकपदगी लाइकनखरे हौजिकी ओइनादि मतंग सिदलो सिनजरी मियंग ताबिरि पुपमनमकु अमुक हना खुलुमजरी।